sankrofo na ekrom Paul and Silas enti krom hafo yi obi a nkodi obachi o enkrofo ni ne wo na kire nkwaje kwan no oba de ma lotto number no wo gi twadi ai but wo kire nkwaje kwa de wo ma yare wo ma nye krom hafo na mfa on se ni paso so nsam so ai anete so enti de oba ne kan wo kire Paul no sa mo nko tie nsem a Paul no mo kan na mo nya machiridie ya mudi machi a mo pesika ne aduane e de mafuru adi no mudi di wo mafuru mo be kobo nsam gem ai ti we mo de kire kwaje kwan no go and listen to them so di pano antie humo bronti ye kwa na de aba wona asesa shebre ne nkarabia te se timba tramfidi kasia nim seya de hu so ruade wadom no aso yesubi nyeni panya nso ruade ne nya ho de nso yetimi dadru babi de awura fi babi ededa desu ye ni mra ye ho so no ne ye ho se ededa ye dem wiemu no mampo ehwe enkoko ehwe ede ho asedama wa homache Terwande senipa ohuye mobo ama yenyansa na sa wo kae me eda sori boko ne yankwa samando na wadom na yesa na wo se tawase toyi mo ruade wonim de nti a o ma ye sori ye na wanku yen ankofra do mo kodo nti butaya ne wo ma ye sori ye ne ye hunu nese nenie no ruade ma ne mremu e maya kram free and san ya kase ehunu yanka enu ntini wa soma se fa dawuro no nko wiase ye nko pa ohu dawuro botaya nti o ma ye sore ye ne ehunu edano no eni sai ye be hunu Jesus ensan ye nko free ensa ruade me sro de odini de di agron kana koma no onim date ni time odi bi frasa so esu akọ nipa wu achinye nipa wachi se nipa no wo boni mu okogem to be stress rado na modum so enam sa da wo boy so ebe ma nipa hunu sa upia mfane krade na brabo ni ago be srew se de namre yi so bon sama fa kwa bi so ese kristo so no ya wo bi so atra me stress wo de betu dwai wo beba mu oda ho ama nipa the nipa te wo ho ase no obi anko suasa suban ni bi ne wanko wi aba ne hunu krom ba ye nyansa ne ntimi fa so wo Jesus Christ to demon te so amen yo da nyanko ponse ko asomafo nyuma ti dunsia ticha mu dunsia ko si dun motwe Acts chapter 16 verse 16 na me bati so tete mere no no na wo kanyam sem se ya na himfo pe okum ai wo kanyam sem na ka koma e dane di pa free boni mu e ba Kristo Yesu nchaya na ni pataw ai daro wo se nentisa tesa ele etese dodo no ampa ko so mo kuntia Kristo som no wo ma dane e support Kristo som kwasem e pesa be chiro security bi bon sam why no so na ni ate Peter no breso wo forsoi e wo sa kwa no so sa won tumi still wo kum Peter no kum James no no one try so chase Paul no wo say asomafo no still na nyankopɔ asɛm no egu so koso ai to kwa asomafo nyumati dum ye no na wie no was na onyankopɔ asɛm no koso sabere ne yakum James nya chiri Peter so to fiase abi yi na bi nyame bɔfo na so namre no on se wo kanyam sɛm no obi amebo dabi ama nkrofo mpa no se nkom dane kuntua nyam sɛm no wo mu ba sa dane e boy abaso wo ta sɛ na me kana se pa ante sɛ de ase wo mu support nyam som no ai
Now so spirit attach them, you're demonic. That is the demonic strategy today. And then we some choir what fashion. It's one here. Nippon Subaya or Timuye. Now so no one yamson. It's one here, Abacasane. Mammy, where na papa will suba crying. Now so yan one yamsumi. Any mammy was a brandy. Namen Cosom one yamson. Every a man one yamson nunti. Then yam go for Jimmy. And Jamaki so someone. And now Baba say, you who conquer your brabona years to come once. Aye. Then Massa, ye bois, ye you man de bois, ye you man de bois. Sanity, Tinne. Because and Cherby Amete a quakubun sam. Metia says a quakubun sam or two gospel. What you say? Aye. And young one, oh, bet me up to. Aye, bet me. Now so your spirit a watcher. Or they two gospel. Aye. What I say? And then Yamin now to the Yanko Pompeo. That be a subino. But also, what would the subina take? Ah, said no, the own family Yamin. Robert do man no dear baby Yami. Robert himself had in what we are. Yami Bebo. Sanitary. What does them say? Aye. And JB had a confirmed that family picture. Enemy video. Anna, a studio hayao. Aye, aye. Anna the tuja. Anna all support to in fact. Or Kasa ye far and someone. Yankupon de Asumano. That's what the bushman. Aye. What does someone make an answer? Ya, or no crampo, Ebuama, a different truth for you. Or you are must say. What does he? That's what the bushman. Yes, Kagari. Aye. Also, quite this war, boy, and Juma. Aye. Now, so, Abrabona or de boy and Jumano. Yamin or Yintum, a demonic strategy. On some quibia or personal fashion. Ebony pa, Efan say, oh, Sanya, and Yamasum Nabia. My brabon dear, my men fan Tonchana de media. But the men fan no, Emanyame. Aye. Nanipa be shia. I'm on the Christianity no. And die out. You will not brabo chrono. Tis also do no casa papa. I'm a yanko power. Not do a brabona check. What does a make an answer? Confogra down. Yanko pop penasemo. Pa. Yeah. Oh, Tiamia. May bonus some pie. Because Nyame will be beaten by ye. Papa. Jesus is friend. Yes. To be our Teminkas Abredia. The mamma yanko pony one so. Yes, open a good animal as a bat or friend. So I saw Sakara. Tis our support to Chrisosom there. And the 1 year is Gagarino. And a no for a brabo papa. Concroya brabono and Maurabe. Ah, and yes, be a wonder one, a boy, Yamasom. Now a brabo dear. Yes, Subama ye. And no Yamasoma. There be Yanko Pompesa. Aye. Me panasem ti ebom paye man ha eze ukọ kwakuburu nsam campo a bi gidi pa sa wo behunu babro ho ai utase pa ha wo ba kwa hemfu bi ahemfie ba bi abosom no nkonwa gu no se babro na ho mpa ba bi anana no tatra bi a ne hall ba bi o tatra no wo nkole babro da ne center table so ai babro da ho na so na nkonwa dai so yare ho esi ho Ti Nyame so mbero. And at one time, Old Testament, Elijah sorry and was a Israel for me catch them. Say Nyankopon bo so ne asase, ana mo som no, mo som no. Som no. Sa bo som no so na mo som wo ba mo nyere. Mo som wo mo. Ye fasu ban bone mata Kristo som ho. Da bi. Sanete. Kwa soma fu nyuma. Acts chapter 16 verse 16. Ne ba say ekwa asore. The ba say ekwa asore. Abawo bia owo akom ho. Abaya bi wa akom ho. E be hia yen. Wo be hia yen. Enso na wo de enkom hye ama ne wura no anya de bebre. Wo de enkom hye ama krom ho fo na ye yie. Ah, ono na odi Paul ne yen achi tiam se. Di Paul eni Silas ne bo chi. Ah, etiam se. Etiam se. Enipa eni Nyankopon a owo soro no ma. Won so ye conference wo support to. Ai, wo support. Wo no mum na kaje krom ho fo se.
onipa yi enyankopon ye sorosoro ni no enkoa a wo kyerem nkwaje kwa ya wo kyerem nkwaje kwa ai no ye na bebre da bia no ye na ye Paul ahomete na Paul homete na odane no ka kire honhom no se Paul ka kire honhom no se me show Yesu Kristo dimu se fredi frem freni mu free na wo yare no edo no amu no fredi no amu that's the power untiasem ni yi ai edo no amu once abaya we wa akom honhom the song say wo support wo Paul no ai wo no so evangelism wo evangelize and the madom ni say sankrofo bu kire nkwaje kwan no wo munie entima mo pa kwa ko heaven no mo mra medi Paul no machi enso no no ankasa na wo kire manfo kwan no wo te bosom ho ai te bosom ho who does make pa anate the spirit adwuma now in a control sorry no best 99% pa the person man for two ho ase kwasem once anya da ko pe na sa ba ya we di yasawo dabi no taye taye Paul no kanyam sama tumi di akire na ba ya we so kasafa ho bi okuta komu ho ai eso obo Paul no e gospel no na Paul hu sa ba ya we no hu hia ma urade je so amen abaya we hu hia ma urade sabre no wo dia komu ho no ama nkofo di ye o peloton number benyabi o hwesunsun ma no ayi bia ma kotwa o tiase pa wo di sika ketwa ba no aye ne gare ama na tesa aye funkam bebre etu ama na tu e bi na koso sabre no ai what tiase pa enti wo mun kasa ntia gospel no tabi ese wo mu bo nyamedwuma no na so wo mun fa wo mabrabo no de anyare enka sanmo ensam no Yesu mpe ai wo mpe enti won kokon no e ha ho Paul ho makuta no Paul tandani no kira banza hey me show Yesu wa ba ya we na wona me pam wo ba ho matu mu no ho no enti tumi ya adwuma namre no e dangerous papa nipa no edna no e kasa yie fa Yesu ho na so ni subai de e dan tonya ma so ai person na nipa tene ma bia so yie because e koso sorry me be koso mako enti wala Paul dan na no tu saba yie firi mu ai tu firi ni mu na me bomba ye sra ruade sai mo amode ma no e bo nyamedwuma na so ma bra bom mu tempra twim na contact centers mu dia kire na so me de babla kata so no saba yie wo ho matim no ya commande om tu bo firi mu Yesu dimo amen ha o sa o fa brofo Bible no a e pesa be kire demonology kakra bi obi o okuta akobo homo ye oba na so be ma na tinimu ti normally obi o so beda no wo ye oba o eso na ne yonko ba bi ene ne da ai spirit na ne be kire wo once Paul commande sa homo no sa wo sa homo free ni mu fi no Bible say akobo homo de abaya no wo ye oba o ai na so Bible so hwe brofo Bible no mu a was and he came out of her. What I say? Pa. Brofo. Ai. Uko school kakra. Ai. Ko kakra. Who ye JHS? Nyame adoma wie saskra kakra. Nyame shira. Was it? He came out of her. Let us say he ni yisu ma hwan. Bema. Ai. Ana hair so e. Ba. Oba. Enti oba no ene kuta sa akomo ho. Ana he no so ne bema na no otini mu no. Enti oba no akomo ho no oda na di no. Na ye bema na e control sa oba no. Otase. Pa. Sanya Bible na emie wani. De ne pese ade aguade asem bie wadwenim. Sa krofo bi ho amu ye ma. Atete ahonhom ne ho. Na so bema honhom atini mu. Enti oyo oba na so obetima ware. Ai. Sunsumo. Pa. Sanate. Why oba na so kasa with the voice of man. What the bear man the kasa. That's a bit mu. He came out of her. What I say? Pa. What trouble you no much. So, Oma krom ho fo so di ye. Ai. Once I say won na Paul ko tu ya ye bo no.
Aye, yeshene pa. Nti wo tackle wo mo a wo fa huni. Aye. Na so ne Awurade soma me say ye me attack sa spirit no. Yes. Because it's from the Antichrist. Wo de ye tracy kono beto ne ma bi ase. Enti ahomone obi a otrabra mo boni anase ni suban ye. Na so so wo bo Yesu abaso no. Yesu nhia sa abaso bodo. Dabi ohia. Koma kwasempa. Mark chapter 1 verse 23 to 25. Munti asam ni yi. Musa difa trofo anasa asofo bi no mo. Wo bu heda nim niema bi osunsum no. Na Nyankopon mo bu tumi nso bu tutu ba yi a. Wo bu timi de microphone no ko nipa na watriato na no. No wa se kasa. Hu me sai. Na fe dia anhomoni wo ni mu no. Kasa bosofo na baso. Se wo na wo se jabi wo ho. Na wo se tumi bi wo bu. Na sofo akola no nkola 70. Na wo jitum. Ma wo se asore ma honhomoni mpo se me ye big. Wa bon. Demonology wo nim hwe. Cause Yesu jitum a. Won se ha Paul wanya ntum. De oba ne kana e bone. Dabi. Anya bone yo. Wo kire se grofo wi. Se me mayi loto domba. Amatwa di. Mama musika gare. Amodi. Ana fe so maya incantations bi ama musika. Sunsun mu mahunu niema bi aka kire ma modi anya sika de ya. Na se no de mo ye de ya. Ene me krem krofo so de nkwaje yeren. Ebre kuroi. Hutase. Enti san krofo na ekro. Paul and Silas. Enti krom hafoi obi a nkodi wo bachi o. Enkrofo ni ne wo bu na kire nkwaje kwan. Oba de ma loto number no wo bu gi twadi. But what trim kwaje kwade wo ma yare. O ma nye. Krom hofo na mfa. On the nipa so nsam fo so. Anete. So enti de oba ne kan wo kire Paul no. Sa mo nko tie nsem a Paul no mo kan. Na mo nya machiridie. Ya mo di machi a mo pesika ne aduane. E de mafuru adi no. Mo didi wo mafuru mo be kobo nsam gem. Ti we mo de kire kwaje kwan no. Go and listen to them. So the pano antie. Bible say no ye sa bebre. Otaye. Na so hu nipa ba ko a ogina sa asam no so kodi Paul no achi. Dabi. Bien. Se ba mun komshe na wo hyem wo mo ye yie ne de. No mo di akire ye. Pa dompa. Akwankyere. Braba di sika. No mo nam sa akwankyere so. But oba koro ya na sa kyere se. Wo ba mo kyere nkwaje kwan ni. Na so krom hofo na nko. Manko. What does I can na Paul a dande no who say no oba no o kasa yi wan kaboni am fire ho woni di atam said the amanfo bi e kanya nsem no mo tai no mo boye no oba we okuta honhomone na so o kasa yi e fire ho na so honhom na o de kasa no e free Yesu aya honhomone yes bronsam e peso obo Yesu abaso pa Satan opeso kasama Yesu na Yesu nso so sansam no so dabi nso so da the Paul casting out and ye hwe Yesu de nso so master na we sofo na sa honhomoni bi wo bi kuta juju bi no de bo abaso na wo gituma wo problem pa so wo be gituma on fa na brabo on sakra every sa honhom every sa suban no so wa ware ni kuna jado na so sa timitini otimini ni kunu ko bum ni subani ye kana kronkron ya ye adwuma na sa ne obo abaso a na awurade be fa so hira ho nya de okuta ahomone ana brabo bone kwa ho si Yesu gitumu Mark chapter 1 verse 23 ma kwa sampati ba ko nche na bre krono amu na nipa bi wo won hyedan no mu a wo hyedan mu wo hunfi no tiam say na kire sa asore so obi kwa okuta ba yi enso otimi kwa asore atimi ko Yesu pen so nyina na ho ye to aso no tiam say ina mbra bi abeta ka kire manfo se enyo ma mo tra so dem nyina na enyame nko dabi ebi kuta ba yi Yesu tai Oda komu hum we wo support. We obetuma tia sori o. Obetumi. So tren kwaje kwa. Sa spirit we hu brofum. Your friend the spirit of divination. Wo tren kwaje kwa. Enti sa wo ba we gina pulpit. No o tichi Bible no bi keka bia. Na wo mamanfo diloto. Esan eye miracles mamanfo didi no me a onko na sori. Beko.
Ghana habi koso neneno me bere ni kamebu bon sorry bidin ai tina bere bia me kenyam sama me ta ka kira manfo se asori su a wo kono ye careful papa wa hwe ya akotena bosonsonfo bi asori ha anate what's that this time nkrofo bi to tete ai sanu demon breaker no ba no ene manasi ni mo makeka nsem wo YouTube no ni ade no when the catcher mo so amra meka ai why did you what asem na se bibi cause was sunsumo pa na ye de kutu jagu fom e pompa ye serious enye wo monko o mai we obi nipa bonifo bi o timbia no ne ho nto no papa no nto from this year 2023 ha wo de mo marking to ho so obi ya abai nipa na bia onkuta honhomoni mpo na so di abai sika wo so de si o mai no mpuntuo kwan so de asofo bi die koto jagu fo bompaye enu bi na bia sankrofo we so obotete abonte keka o manum asem ai no matima ko titire oba penfo abodua ba pai ne yam wọ́n sẹ́ ká wẹ́ náà kàn kwasi asẹ́m ká ho a yá ni nípa bi nti wàṣẹ. ayi pa bi nti aseɛ. wo ọba na wo bɛ wiase o. ayi wo maame yɛ ɔba wo nua maa no wate aseɛ ɔba pinfo ne yɛ kɔ bɔ yɛ kyekyere na bɔ dua mu ne yɛ de sika na twɛ na furu no nkyɛn mu saa na nim no so. ti sɛ yɛ ka kyerɛ sɛ obi a wo kɔ do hɔ sɛ wɔyɛ spiritual father no. ma fanyansa to ho yakabone da bi bia mpataku fa mpataku fo no bi ane ate se bia kototo mu nsam no ha obewe simple so enti bibi koso sunsun enti na we te wa no asore wo hu de beka no na se bibia ka no abetre radio station na me te sei na me koye wei na ka kire nso o meka why spirit bi koso ya Nyame be twini pa bi aso papa na nanu me nimre what you say tinkrofo bi ewo trosem nu ewo asori fie ya nye babu nu nko enamre o won sori fie a oba we onu so ote nifa ye hia dam nu ote hia dam ai hia dam nu asori fie nu esuro okutade en honfi what you say ebra nim wo de metro demonology kakra bi o awurade adom tehwe wo kai ko kakra bi a oba na okuta honhomfi no nanum kasa nye de yes wo pese ohunu the unclean spirit di pa bi okuta honhomfi a ne kasa be kyerɛw machas omuwa bi pa wo ye sofo mpo a obedi di watama soro yakɔ what I say nti omo su no fi honhom no nsɛm afiri nanum ba no ɛho nte nti wo se ye kai ko no wono abekasa tia Yesu atetea Yesu wonim se wo ye Nyankopɔn ba so no watetea wo de kai ko ne ye hwe omusuru se wo se no wateam se ɛde ne no Yesu Nazareth ni wo yo on sa exclamation mark isi wo ai sa ba wo hwe wo isi wo pa school no so ko kakra wo exclamation mark isi wo on se si wo make se wo team hwe se wo tia sorry fie na Yesu sofo panyini kase yente se e preach na wo tia no dia ne no wo yo dia ne no wo yo te say dia wo gina pulpit na wo preach wo hu dia beye na oba bia sorry ta wasam ne yantie dia ne no wo yo wo ba ha ba ren o so hu no spirit ekuta sa oba ai mema so obi mema binu yenko to so yenko o se dia ne no wo yo dia ne no wo yo o se wo ba sa wo be sayen wo ba sa wo be sayen minimu nipa ko Nyankopɔn hotefo no Nyankopɔn hotefo what I say wonim se Yesu ye Nyankopɔn hotefo no what I say there's no hotetian ti wa Nyame am akɔ ware wo ba we a wonim se ni kunu na wo nso asɛm a obetuama wo wa we ada no nidi what I say wonim kan yo so we are pema kunyini wona wo hwe no what I say na nso so se di obesia so power di watam no was no spirit e move no sakam to aso me enko minimu nipa ko Nyankopɔn hotefo na Yesu tia no se ahomoni mpo nim se Yesu ye Nyankopɔn ai what I say pa obusa hu so Nyankopɔn ba na so awere ho sem se kramoni bi ho a onim se bayifo mpo nim se Yesu ye Nyankopɔn ai onim ti asem ni
Nti sa wo ye nipa na wo ni mo dangerous. Pa. To aso me. Na Yesu tia no say. Yesu tia no say. Mwa wano. Tiri mu ko. Free mu fi. Now. Tia. Adana sa wo ba we. Wo kasafa Yesu ho. Ye niu. Wo ye Nyankopɔn. Wo bo ana. Nokore pa. Nokore no wo kan. Ayin. Na de nti Yesu tia ne so free mu. Semo no. Asema ye kana sa. Yesu o mpa bayifu abasobo. Dabi ochiri. So yo ba wo asori fie. Na wo tonnam e wo asori dem. Na so abosin na wo ya. Yesu o mpa wo nyom. Dabi ompe. Ha. O ti asem na se. Pa. Ti nkrofo titi TV so a. Wo bon to gospel no a. Wo bo de dwamantam. Ene wo ma parents no. Ase a shawo ni ba bi na e ba. Yesu hia mo nyom. Onya. What are this? Asem na me pesa be ka. Ana ti. Nti na no, e ya kwa esa ase e normal. E ya kwa esa ase e normal. Ase de opesa o ye wo bi ya no. Wo betimi aye wo ho sa no asan asum Nyankopɔn. O say demonic strategy o. For some ne niema ni bi no. Nti na no kanyam sema ye nche untum. Ye mo. Na so de ahomone o matene. E ye no. Krepa. So mo ye the fight the gospel no. Ti na person ni paye religious people. Okwa sorry there's no Christianity. Dabi. Cause one time can tell them so you're Christian. Wabra would be bone. It's never done anywhere. Enyi. To what nano ebe Nyankopɔn. Aye. Na so na koma de. Okay. E da dwaman so kra. What I say? Aye. Waburo de yira pam no. No da mo mafo so elder or sorry bi mu. A demonic. Pa. Revelation chapter 13 verse 11. Revelation chapter 13. Revelation 13 11. Verse 11. The picture of Antichrist. Aye. I saw it. Ogama. Nanso so kasa so twiase. Yenko. Was na me hunu aboafo fro bia. Hunu aboafo fro bia. Asase mu bae. Asase mu bae. Na o mamienu. No o mamienu. Sa agwama. So ogama. Na okasa so twiase. How possible? Ye kaso ogama wo Bible mu a. Ka ye de ma hwan? Yesu Kristo. Yesu. Nanso ye ka wo twiase so aye de ma hwan? Antichrist no. Bronsam. O se Genesis 3. O twiase dada oni bonsam no. Yes. Ye ka wo twiase a e di gina ho ma bonsam. Correct. Ye ka ogwama ye de ma Yesu. Aye. Na de ntina nipa yi ye ofira asase mu bai. Wo hwe na appearance no a. E de na men na ekuta no a. Ase ogwama. Do you see him as Christ? Nanso wakasa e ya wo ne ba. Did you watch asema make anase? Enti sa nipa ba akwa okuta Yesu fa na okuta bronsam fa no. Nya anti Christ. Sana tie. Enti asa wo support Yesu. Una asa wo Yesu. Nanso so na num kasa eye bayi. Pa. Na ne adane. Tenere na num kasa no. Wo yi Yesu aye. Nanso na bontin su ba he no. Eye ehyawo. Adwaman. O som bosom. Bi so etwempana. Ebi num wi. Ebi so num cigarette. Ebi wi apetase. Eso obu nyina yi Nyame aye. What has here? Matthew chapter 15 verse 8. Matthew chapter 15. The picture of Christianity today. Na enye normal, a demonic. Pa. How so transfer them? Now one plan. How possible? How possible? The Nyame ba otimi twempra. Dabi. Nyame ba otimi again. Dabi. Tumu so e. Ontumi. Otimi no obi aka. Ontumi. Abortion so. Ontumi. Okuntokwa. Ontumi. Apete se ba obi no. O nkonko. Onjas. Na so ne. Nipa no be fasa suba we nyina mu. No wasa be ka kire wo se me beto nwuma manyame. Ene ye beto ntum Nyankopɔn. Obeto dwuma da fama ye ya. Bi invite e konsori bi mu. Na hwese de bi no mu si to dwomo a. Wo ho a na sa wo se kuragu. Ne nse kuta microphone no. Wa penti ne mo wire ni nyina. Na wa hyehye mo wire no. Nti again dingan te se de wo bechi wo. Na hwe na no. Wo hwe ne dress ye wo de da fam ho. Na hwe said the posture I have you how can was ya we too judgmental wo hwe ni pa ne physical na wa judge no na nyewa bonte na be ma hu so abodam bere bia me kan bodam ni na yene fa na di hu so abodam na tade o na bonte entiade de ya akoma ma na buso na eso to abodam eno to so ye correct ya me hu yie so so to dwom ma Yesu a anasa wo bo Yesu aba so who can't send people on your juma? My young who suban ye.
Because yes, no hunte or your concon. As I would tell you, maybe I say. Matthew chapter 15, verse 8. 15, 8, young cop. Was it, or mind one enough of an edit? My dear, yes, I drew what Nanu. Now, when I come, dear, I come, I check from you quite chichi, a chichi heifer. No, sorry, me qua. I a castle. Aye. But you are there, come out. Now, so, Quack, or didn't crew fast with you. What does it? Well, pay your come. That's why your power safe for. You couldn't what no number member for Frosso. That's why how much woman depend on. We are crown. I join ya. Hey, now how much over in international Christianity today. Never ye. By ye complete. To a banner no kutasa spirit of divination a common one. Or Cassa ye. If I pull no say ye. Eh, Baman Fabaso, eh, Pichi, Boapon nom. That's a common who would. And they won't hear once a monk. What has the Subanan yet? There's one Bonya Basso, a crew young couple to Tunan. You ever heard of Maria? Aye, Maria. You're careful, someone that down. That's all 10 years maybe I say. To us, mind your man of Fafana, and a dimini. Now, when I come, dear, or Basso. Oh, Montie, last beside you. Confagra, I see a boy a basson. Did you not hear you? Me what baby? Now here's the phone calls by never. Now what you call me free Kumasi? Why not my busy so ye audios be near me? Oh, no, me pick a call me. No, me awful. I walk over tender TV. No, me say Debbie, me ye me do my dear bit. Oh, me say Coco. Rather unfortunately, me call no my. But at the YouTube is a see I make Casayo. Ha, at the home. Said your mammy see Casafa gospel no horror. Come on. Now, so my person may catch and say, so wouldn't say Yamia 70 say now, Pedia. I know Yabosum. Eh? A ruddy friend. What I say? Pa. Yes. A ruddy friend, that's some amenoso. Until for no fafa. And you Yamia. Now, and twas on Jessica Garani beam. There be. Minimsa, some will obey. Betty. We have the number but two. What does it? Ye penny partman yamio. Ye padre sacra. Ye pursue, ye didn't put you heaven. But if you are some becana summer, me bomb pay your own metacase, and rather the Safanaba. Although catch the putas or those Indian Safana bearing. The mamma. To one will be a coin, a peony pagu heaven. To what you are calling Safo Beco. A 2 for Beco. Yes. A calling Safonia Jaman for the Aboson so for. But a California ambassador Beco. Until your beers are for us, Pronosano. Not for your Luduni Pagu. There were this year make Cassan Traman for. Said the bear being sacrament pabearing. Yejuma. Because we are seeing the Kojim. A common home, a bosom home. Our money, Luminati or court. And to me, you will be a da, the woman battle. Occultic power and the country of Obrasso Soreco. Who could do what you hold you on the Bishade. But send the pot to a bonse. Mind you, I know for funny dimini. Mind you, I know for foul. No, I come on, dear. I'll be a Brabonian can was some chef in quite a Brabonian can. Now, the bomb of Yama and Yamedia made the man and Macuma dear. Nipana dear Menaya, Yada say, boom. A terrible Maria. A very dangerous end. Sha! Also, a hero. Huro. And the Sunday, oh, papa. A catcher say, ya. A bravo women pay. That I know they mean to me, peasant men penetrating mean to me, yay. Now, so the old baby, I may am. Now, I buy a who's at the papa bar. No, has it. That I will hear crow, yamia, that the way that one. Ah, but that was some money. Papa never get to. There be, but she was some warrior of a waffle. To assembly yo, and the Yesu Busa a don't be question. Go Luke chapter 6, verse 46. I mean, Traban for the Busa man for and the Pelco Mudinachin. What the question be Toma Homo? Abusa for her, or be careful. And your mamma see me say, what do you want in the air? A cost right near you, dread. Hey, Subai. Matthew says, Luke chapter 6, verse 46. I didn't know from a radio.
Yesu kwa ne nwanwa. Ha. Ada na motontom me. Mo tojo ma me mo kro me. Asori mu se ha. Sister coronavirus o free wiase a. Oba wona ye precious pa. Amanfo be bo na sori fi. Na so ko hwe o mu ni paban. Ada na mo frɛ me awurade. Na mo nya de mesie. Na de me ka de me se mo nwade me yenu so mo ware. Ade ntia. Utase. Pa. Ada na mo frɛ me awurade. Na so me se mo nya abosonsom. Na koye dom me ya me tobo ni mabusua so. Ada na no de mo mpese mo bejai. Na awurade no ana mo ka. De me ka de mo mpese mo befa. Ada na mre bia mo kro me na mo tontom me. Bayifo ba na o t-shirt am o yes abo Yesu abaso ne ade wo fi Nyankopon na Nyankopon ne ade. Yesu oje tuma na. Wanye ntum. I'm telling you. Hwe Genesis chapter 4 am nkyere wade bi. So Yesu wo subanya Yesu on for rebo. Dabi. Awade. What you say? One time bi obi Sunday miska from America, Canada. Montie asam ne ye me come secret bi a trebo. De dia me kanyam sema me ntam fa me number ntu dwan. Enne no nipa bia ye o madwene se wo wie nyamsam Canada number 2 dwape omnum se sika na wo pe. Ti bebre ta blame you asade no ho YouTube ne ayi o mamutie me no. Se so for ade na preach wi a wo mfa number nto. Ada me come secret ba ko a kyerɛw. Me mpese wo bia be ka kyerɛ me sai. Sika nti na me ye nyamedwuma. Me say nyamedwuma ka se no na me na mu mfikyire. Yes. Wo nya bi na be man bia. Praise God. Wo ni nyame na ya apam. Because Mark 9 verse 41. Was it do my ensuing kuru ma no mo? Wakatu anya dai. Te nyame na me twa ka. Nyankopon na be hwe wo no abusua. What I say? Pa. Na nya usika ntina me kanyam sam. Dabi. Me sase na me na mu mfikyire. Ado be invite me confirmation center. Ma bere wi ase o. Pa. Tu ba bi me ka nanu ada ka me ka e be hye. Me call one of the radio station baby. What I say? Fe carry mu pampani hwisie. Ka me force say me drive for ahead but me hwe say the near me kono a one we am hye. What am stop na why friend electrician. Tina sa week we am for bi busam sa ada na enya audio de na esisi to me no. Ma friend obi so obi for one Ghana mre me nya me ka. Dabi. Ti asam ni yo. Me tiri sa de me koya crusade wo baby. Emfa collection bones ya bonten da. Dabi. Wo mama ya fa wa be. Because you see kantina me kanyam. Dabi. Te me pesa ban for te sa de wo yase. Wo be man bia o man bi wo mama ya fa wa de. Ai. Me hrew. Dabi. Ti asam ni ye. Ede. Adena. Mo frɛ me wurade wu. Na mo nya de mesie. Na de mesie de mo nye. Me se kronkro ye ni mo obi ntimi hunu Nyankopon. Dabi. Adena mo nya kronkro. Oba nyawuku 1 Corinthians 7 ba ma so nyawo yere na se wo gya na nware biem wo be ware asan na wo ne nkobom ai adanti na wo se me ya awurade na so asem wo no amekae wo mpesa wo befa wo tase ai o ye bra me ka ware sem ho a asem wo ha no amanfo aware agya nya agro na asofo obi so akosure chira wade so amom Ebayiro pa clerical and the water betima bobi o court ya me sane kai so betima bo e force o come on maybe ai o me mobi now they have bona to baby sasofo sofo magidi awie no akanim die kuta ho eni nyame honhom de wo ya dwuma no te na ukowura asori bi mo I careful the type of teachings e was asori no cause when you have transfer them kuta bible so be kojem pa you careful Ade ntina mo fa me awurade na mo nya de mesie na me se nyinsan yintugu na still wo nyinsan yitugu na so ba sori dem be che microphone tontom me ti asem ni yo ade na fa me awurade na so boro yire ade me na me ka cho se boro yire tu fa me awurade o me kwa sorry we me ya sorry we elder e fa me right reverend bre na me ka kire me se akwa bi ba ya o se me ya fra me master Rasta Justice Columbus SK7 star who so na ntati Augustine adai wo jide so for ba ko pedin a give you say nyina din
What you say? To kutasati way Archbishop Wan. And so blow it. To your 70 year old. That I'm a friend of Radio Rate. And when you dear Messiah, there's a boom for fashion. Oko he obi so mu a gare konkolo wa botto ai tutu no tokuru de da ho nyese tokuru na pia tobo wa bo amaka kakra bi na ye ayi no ma ayi to sagare ne kakra bi guzo a odan bu raba mu a kire dia ho se ono anum sa de phone wo ton dia ma we so onya ba asori anu ayi sun tutu so bi du no dia ba se na me ka kire mo no Oba bi Canada ana na send miska so for jibo anya medwuma ne ade na yebo mpa ma ne ade one time bi na nkomodie bi ko bi security bi so sa sabro chi ho no de obi forgery paper na ye adwuma na se maame ade na wo ye ne nye e dangerous say impersonation wo de obi paper de odi ayese wo nda e kontompo ano sofo ena me de ya adwuma ya me de sika ni bibere wo no na me se mfa ma biem no ano no take your money yes mfa sika ni ma biem fa wade because we have the corona me yeren na me penye sika what you say so when I through heaven o kronkro ya brabo gina so na se sofo ji we fa tompa bo asa say praise God but u suba nye na se sika no na eba fa u sika from that time on fa bi ma bi yes me pe on kwanje kira kwan say ba ya be wura heaven what masa me nya false prophet you da bi anate me na me say me sase ya na obi anhunu me no Yankopon da woroma na me didi no anate so to Nyame adare to say bra be boa me fa bra bo kronkron e bata ho yes am wana wo de bo ni nya ye wasted aso ni so ko yesu usubanya ohia abasobo so be bo na abaso be to nyuma tontom no na wo spend usika wo no ho na wudi me say wo nwuma no e de obekọ ne nkyan wo boa ohia wadwen sakra what I say so wo yiri na wo jano go back and marry her and yesu hwe yes I would see sorry dan o se Nyankopon John 3:16 o se Nyankopon se do wias enie so ade no do ba ho no ko no yere e maaye what I say wo bia o tini die na anyira onya dankwa Nyankopon mfa ne do na nse epo emu da bi se hwe honam famu apo onzo nsire yesu what I say Nyame mfa ne do ansa asasim fa so e benya fira asasim no wo hwe wo dankwa ti no ba yesu be wu ma o what I say enti bibia wo ba ye ne se wo dankwa ene wo heaven kro no nka ho a wo waste time who waste time Genesis 4 say Nyame wonye wontum a wafare bo so wonye ntum ko me Genesis chapter 4 verse 1 down Nada munu ne yire hawa wonyin sane wo woken no se urade adawroma amanya obaberma no ni nua Abel kan ho na Abel ye odwamanfo odwanhwefo ana kendie wo ye okuafo na eba se enabi akiri no kendi afom enyoma be ye Awurade aye ken edinafo bu niema ni bi ebebo afode ma Awurade na Abel nso de ni nwan mu makan ne wona wadore no bi be ma ni nwan makan ya madore ni bi bai na Awurade di so Abel ne na ye de no na ni so Abel ene ne de na ye de no afa ka to na so ken ni na ye de once obo di a no ade wa ye de abata ho ana te na ken ni na ye de na ni anso wa na ni anso wa ye de so na ni nso put the point na say sada te ken and I dear na ni anso but Abel and I dear na ni so enti obo di kai wo hwe ni paban wo hwe wa brabo kronkron wo hwe se de ususi tie esa no akwa afore boso se ken ni na ye de na ni anso tenye ke aye de no nkon na ni anso wo no amu ere na ye de no enye papa to anyantum ti Nyame wompe di bonye ni abasobo da bi sa wo temperature ho na wo tojo ma Nyame wa ja ukuru asi ho na nam na mafoforo so
nanso so wo bo nyame aba so to bi sira awurade ye baye ya hohomo ne yesu onyi ntum Titus chapter 1 verse 16 yenko Titus chapter 1 yes verse 16 wakaso onim nyankopon sana hohomo ne ye nnwuma no wakao wadnano wakaso onim nyankopon onim nyankopon nanso wode onwuma pa no meto dwuma awurade nanso mabra bode ye nyame dia abi mo fa no nto ntwai asori me na me bon twene nanso abaya me na me man sika koya abortion mia the doctor say go hospitals na amo nkwa asori what I say here for na man for yin san amo kwa ye heda tu anyin san tugu ma omo ya doctor say bebre ho omo sa na tie omo wa nso mo won sorim be elders nti ode omo nyuma yeren epa me Waso wakaso onim nyankopon waka so onim nyankopon sana honhom no tie nanso wode onwuma pa no nanso nyuma ne de da bi o nyame de ye da na se nyankopon ye kese enso te akom ne abosom ho wase nanso wase woye onipa ochiri won nyankopon pesa nkrof eni asodenfo wo bo sakra de obejew what you say nanso te sa suban no nti ochiriw nti wo soso ten ikonya asede so na wonam won fra ma adwuma pa bia won fra ye de wo ye bibia nyeyi nanso asofo bi asesa sankrofo no ye na ye hwe suban ye de yi eldaw dabi ye school akọ sanete ye he usika wo o papa wo ta be pocket land cruiser wa pa mo friend fa elder man no se be ye ba for de obeyi kufu e mo na baso ya friend no se de yiri ye tu so wa de jan so o ti suban boni mu se wo wi o man sika ye hwe ye hwe o wa ko school akra oh qualified yes I heard oh ya wo de car na ba sorry so wo land cruiser heavy ene kwa land cruiser cross e twam car be na ba so DJ car be na ba so wa corona no na abaso kakra fine no what the car sekese na fe asori panyifo atra oh what qualified I don't know why qualified oh you bought for the obey oh ska he's a rich man the cars are packing what we go to again qualification no the obo here no I feel so to me come off nye na no ye adisua gakai papa yi sori ye man nsa so he brofo bi oyigu ho na resa press kapana wa hunu kwafo no ti papa ye ne elda problem bi anim no matam na besi di subanyo so no lead ya sori aya abefo kaso onim nyankopon so do nyuma pa na dwuma de anyame nim we nipa ochiri won ya sodenfo onso bi ya sori panyin so to apetese obi bia ba te apetese na no de onim nyankopon na so odi onwuma yere pa no adifa trufo ya omo to dadi omo hwan na abeka so sombo nsam why pa na babo ntia beka so your court apart from samanasi ni dimo breaker wo mo nyina ha buruka wo so ofiri nyame obinim nyame obofo so ofiri nyame afa ho abiem osofo nkuto ofiri nyame afa ho abiem esa diye za onimbi so what you say sakofo nyina so ofiri nyame badu kobi mo obo nyina mo ofiri nyame mo nyina firi wo do ama no kawo nanso enyuma no Yesu si diana pa ye di be hunu bia ben bia kro so na te to mind your man of afane di mini so man of afade atwe komati afeso adenti na mo frɛ me sɛ Yesu na mo ni ma hyɛde Yesu de ma ka kyerɛ mo ni ti wo de wo ma no ka so ni munyankopɔn na so mo nwuma de wo yɛren twetwe firi mu wo de pa nyankopɔn wo ye nipa ochiri won ani asodenfo bebre nware nyae mo ware jae bebre nya wi no mfo bi no mu wi because we be kasa mu a sofo on ne yonko sofo kasa kontokwa ene YouTube ntokwa nko awo yes e fried bi beef na beef nya ntokwa ana na ntwinam what you say ne nkofo bi su gyina ntai so ene asumasi pa kanade ya pa onne ayi obofo se wande no kra no yen ka so ye bema de na wo ye what you say make na say pa one say babu ko mebusa mu a
was it sao bushia for was said the pamian takra wo gem okay can sem bi said e be ya ntokwa be ren e be ba nti wati the video man no atwa mane we su ti the video man so atwa mane we nya ntokwa no mo kon na ntokwa for so be ko heaven ana da bi wouldn't kwan on one fa so enwuma na be careful what I say e biti obi kunu ho what ho enso e kristoni empire huru pakka saka pete pa sakara pat last now can dey e can say come on me account you kabo shie nerebe hey tu nerebe kabo shie nerebe baba ye nerebe kebe shirebe ye me kan di me boa hey anate enso to obi kunu ho what just say make can say pa ti yesu say what te bone ho na de wa don ayi na ye was so chiri chi na urade papa pa say di pato mo ho ase e bia ware ne yere agana ko fa ba fofo the metasia ware so because one of the greatest factors leading to Ghana downfall marriage pa what I say pa be a cromfo be a corrupt pa the office is a hodo one time pa mi hunu ayi conform ye panyinfo enwuma hwemu bi mu e ma ba panyin pao ya wo ka say ka be ka so kwa sorry we have trousers ya wa wi mu ma me panyin mu panti why don't you respect yourself what I say pa na ma me wa bere wa ya de wo toaye tak trousers ya bodu na twice a blade fa ni shim you dey nam nkola yim. There's a student, will be a student, that's also set trousers in school. Why bonnet? There be Anati. why are children? When you form, you may be a costume, the brain papa. Just for him to bosom. That's a student at JHS force a fresh sentinel or court. Oh my bonnet. There be Anati. Now we are in cherry. We are occultic powers binti. Will be cooking will be a damage. Did you say? Yes, what did Ronwa fresh sentisane, San Monino. Awa kwa chini pa wakukum ni patu. Shebi, yaso chaniti fi somwa. Hey, Samon. Yes, it to men. Listen, Sasuba we koswa. And more, my yet what about money. Bino. Some TV stations be named or TV show or Ghana. The beer ever showcase or TV show. No idea. Right? I was a woman to your one point of view. Already the piany maso. Nankayari brebe ka corona virus on Kagana and Kabin Kaubia. So it's a Kwafa. Fa TV stations. Now they over TV show. What they will be kapapa. So the air show in San Rio also. Now show in San Rio was we are. Who share glass in them. They say a friend be K20, K15, K9. I don't cook. I don't cook ginger gin. Ninja fra. Na pema ne. And some would do I have to top even a room power man for ton. So one cow memma semne massaman freba and told you. There be what I say. And I have a time I bear my bedding. No, sissing bear the just near I told you I quite Jamaica could 90%. Didn't come on some kapao. Minchaso Mate. Brimbe Chaso, the Maso Yako. Your wax on one year. Montie. I don't know my Edoman for fat dimili, no come at the Achico. How come? Now, Confess John chapter 3, verse 8 to 10. Will be a Christonia on to me a bonnet. To me. The Kukoma Bontain or your norm out to me a bonnet. A man for a person who do supine. Subam bonnet caution slow praising me. The Naman for the fans are normal. I did that way, and your bonny be any. No, say Christianity. Tidy a chat to me and Coati. Matthew 7, verse 21 to 23. Can't tell me. Matthew chapter 7, verse 21 to 23. And you'll be a semester, Radin Robert Cosra in you. What do you mean? You man, I had a Robert have you. There be a fair dear. Now the Omaja was thrown up pedia. Yamaja also not pedia. Who confesses Lonian chapter 4, verse 1
to 7 obehunu nyame apede no was ye ne di onyankopon pemode ma hotia verse 3 so bia nya ne yere kwantene so ko twempra ko ji obi kunu ko fo obi yere abrabo ne ye kama na nyame pe ena di bi pe ko heaven ni wo dwuma wo ye ma nyame dabi to asoma men ko o se da no enipa pi be kasa ya mfa odi ensen ko ya di odi ya di ma bebre o na so di an ya mfa odi ensen kom ya di odi ensen kom ya mfa odi nya ento ahomane ya mfa odi nya ahomane ne pia na ahomane kase pa de di odi ayo enu na me pa maka so se the greatest prophet of Ghana nation prophet prophet 1 ena me ka che o se me pa maka che o se ni hunu mu da frimi sonko ba mo ye de ntene de tre na me pe nyanse akohusam no ma be fancy yawo na obetu di patuagu ma me no mompae nipa bebre kojam pa suban poninti wudi mse nyame ye huro na de ko heaven o suban konkron abraba wo ha wontimi nya bone na me kamfu yesu ma wate ba bia wo bia no fa yesu sokra na waje nkwa wo sran so mfa bone nchaw wankoya bi ma obeje wate hwen wanko tobu nsam jem mfa ne ma bia nko yi ho ano ma me no mompae awurade me da wase so woni mo nyam so de wo nam wadom so wo do nsama man ya kase awurade akase di pa de be fa wo de be bodo bra me stressa wo mobro hunu be kase na wonam wase bi so atane toma ba dwen sakram na obi angu ankotobo nsam jem ansa na akase me hunu yanka me da wase so tie me o Jesus Christ to demon to so amen amen.